why vice president fellow Ghanaians ono betimi aboa yen ema sidi no why hata sidi na rabe shafa sidi na ya hata sidi ukuta sika be ya na tata hidi no want me fanya Wani. sidi na ya hata anything amaka kofa doctor mama te ba mia entenaba Wani. onya ekwa kode akufado so ba o me din ni so fellow Ghanaians ma kofa doctor mama te ba mia entenaba fellow Ghanaians saza ba ya sidi no betimi e gyina ne na so fellow na Ghanaians sidi no ba ya do fellow Ghanaians na na do se sidi no mu aye ha cheta Odododio ha no. sidi no emu aye ha cheta Makani ye kwa. mahama na wa bon no Hey. ono na bidi kan ye bon ma no wa don Ojai. 2015 meto kakrama ba umia we Angela no akoka cha doctor Kwaku Oteng say suspend no mutri so no mapampa so no ma dwiam sa mo na mo dum me ba wi ase Esoro kwa. na wa Kwaku Oteng na da me so mu no be bon sama manyame enru so Wani. mema na dru so one day na begunu Wani. what did the politician say ena ye be ma wo baba we Paul deputy minister appointment Ojai. Sir Francisco be deputy minister Ojai. now wa mouse captain smart anka oba ne ye deputy minister Ojai. deputy minister mitiri so say no di captain smart deputy minister moa Ojai. so ahware ye Ojai. me ye kutusi ye mfa me nhye nsu ase Hey. what me hye boom me pie what me hye asase ase me pie what me hye nsuom say oba den do deputy minister Ojai. what now my MPP for you enum dada say woman captain smart kwa e be ye oba deputy minister Kwaku Oteng say oba den do deputy minister of agriculture me boa so when you masa kaso ton wonsa Kwaku Oteng kaso ton wonsa Hey. ma yanto wonsa na ne yanom Wani. ne jai say wo de wani akwato MPP so say we MPP na wadwe yo say we no wo ta MPP da twam owu Hey. ye na ye ta MPP da twam Wani. sa MPP we Kwaku Oteng mi do nya me say wo guru ho fact no mbegu no Hey. to bi anka cho be me catch your plane say abaya oba the deputy minister and to me nko oh me wuri si jese jo me na mkro no say oba ne say so deputy minister of defense anamwa Kwaku Oteng say oba ne deputy minister of defense oba deputy minister maba wo me de be ma no mo ahwe so we me yama wo so da me sama so wo ne bronze mu no Ojai. mo be bobu nsama manyakopon okrom ha me monitor me keka nyama no bubom sa oba the deputy minister Ojai. Ojai. ewa oba no so deputy minister say deputy minister once when you Kwaku Oteng once when you ya pai wo to say ti ya ko school ni e di agro bi obi jona do sa ko ntum say so Ojai. wo mo de wo sa wo ntum say so no ani say ata we have this out to come hasa and wa wo drink kura ko fa fi abroche ba beto no kura no ye tam so mu say ya man ton Ojai. Kwaku pa da wo kura say wo nya guys Hey. Wani. eno no ya another day story DJ boy anyom enti ene emre ye wo mu Ghana hai dollar ye say ba umi a sheda da magazine for Onua and odada enkra ha baby omo ton spare parts for say aboso kan Oh, I don't know. and ya titi duty so who ko fa niam na wo di fi aboso kan na ye spare parts oh won fia he wo di ba na ne boyefo Hey. asa agro ene kwa aboso kan mo pa mo kan cha ba umi so mesin kwa aboso kan aje okofa party for fi Asante region kogu ho omo ton spare parts aje o mbe ye do ho no oye be ma o mesin kwa aboso kan Ojai. yo se sanko for fi Asante region Ojai. eti obia ba no dwane num Ojai. na ye fe de ete ho Ojai. me maka kire wo Ojai. enra me ka kire Mahama so on sorry ade a ye de ye Mahama wo krom ha no ne Professor Mills hey ye kan ya ma fe na na do na kwa be ka be Professor Doolittle me boa fellow Ghanaians sade a de ye Professor Mills John Mahama any je Kufuor Ghana ha no say ye de mu 1% ye na do oba resign fellow Ghanaians Upa check record no. Hey. Me ye fa be wo so san na plenty ya pam ko bisa no. Me say ade e de ye Professor Mills,
John Mahama ewo Ghana ha no see the 1% out of 100 eye na na do ne ba omi a they will resign and run away from this country na enne emre ya ye womi Ojaye. to any fa Ghana mebu no so Ojaye. womo ma Ghana mebu luki say oh ye be die Onua. emebu na ye ba no Onua. mo hawo nyina to atwa Yadwiri mu wo. na nurse fo awie school tifie Onua. wonya adwuma ye Onua. Ghana penny oman a obi wie medical school a Onua. onya hospital nkoye adwuma Onua machi o. Yey. Na ba obi ka che say yenye 30 billion pa. Krobia ni Ghana ha obi ka say ohia nsuo. Onua. Ba wo ma me ayi ase de, wo de kaya yefo ekosan line say o mo nkwache na pampa ye de ye. Hey. Since when in the history of the northern region any ye de pampa? Yeah, I no mo kono. Mo nkwache ya. Kaya ye Ghana most beautiful. Hey. You get back on trust on the say or the way are all dancing to so you Ghana most beautiful. Now so permanent to. Why? So why? Hey. Now they introduce you a pampa for. Ah. Kaya ye I will be mammy yase. Ah. Na ye am fair. Hey, so where is Dambote? Ojaye. Where is Dambote? Ojaye. Where is Peter McMenu? Where is Lord Comey? Where is Samia Uku? Why? Where are these people? Onua machi o. Ye tie Captain Smart. Ojaye. Where is Dambote? Onua. Where is Dambote? I don't care Dambote asama, eh? Bisa Dambote no catch ever since I to about where we from 2016. I have never ever met him. And I don't want to meet him. Not because of anything. Ghana phone him as some kind. Where is Dambote? Dambote ye general secretary so poor cabinet meeting na who share J Kufu Abisano. Dambote to be free. Na ya catch and say okay. They walk on yate and only ye na a part no ho timi aya akono. Ojaye. Sabe Alihu Mahama. Na nkono so betimi ama nkrofo aso apampa akode ma me yi ase o. Etienne na che say semfo munjintum kaya ye employment. Hey. Ye ka kire Mahama me ka ho say Mahama oje kaya ye fo tax. Why? Nana Emma Baumia ba joy. Hey. Baumia fee joy no ba me show so adom. Odi about 15 minutes per e wadom. Hey. They can kaya ye fo a ye jo mo tax asem. Say nya pap better. Enya kra. Listen to the king of morning shows. Nana de kaya ye na ye ka ho asem no enne ye a whole park and the artificial carpet mpacho fa park na bra hade na sa park na so ye papa ye the carpet as the whole park na so